Agaro palas 4 iti parbangon, na para iti para pasada bus iti municipal quarantine checkpoint iti barangay Palaw, Bangged Abra. Iti nalokatan distribo na, nakita na iti karton di prutas, ngem nagsuspet sa tinag-inspect. Agmumuisbut kada nabalkot ti lupot so nga nagdiskom piado kami ta apay nga kasi agmuis ka tambog mumuis ti prutas ko namin. Sakto adda abot na isarap ko di ramay ko nalamiis ko na. Sak dinambag ko yung doktor no mabaling lukatan ko. When mabalin serta ore ko dadta di maging baging ta nga to na. So nga linukatan meeting nakita mo tang dalom mo di baboy so nga imbaba indiskarga mi di mesa duwa ta ko nandi kon doktor linukatan mi pidi mesa dakkel dalom mo lang dado. Mapapati kahit dangi posli, gaputan na balkot na iti ules, kanadari iti para bao parcel kanda dumagamit da. Iti inventaryo, agarop 30 kilos ti frozen pork liver, ken may bilang imported. Palawag na iti dua lalaki nga karga ti frozen products. Maipagarop ang ginatang na ito'y Banggar, La Union. Sa ano po, yung old market nila. Old market. Magkano naman yung isang kilo? 100. 100 pesos. Anong gagawin niyo dyan? Pag paninda po. Paninda. Alam niyo bawal yung pagpasok ng Ngayon lang po ako nag-ano dito, hindi ko po alam na ano. Kasi baguhan lang po ako. Kuno ti veterinary office, panaglabsing ti ordinansa ti panagibiyahe da tinaso of frozen products. Awan ti naipakita certificate of meat inspection ken shipping permit. Iti follow-up investigation ti otoridad. Mapapati ang may diretso ti frozen pork liver iti pagkaskasarean da iti sitio Baksil, Barangay Dangdangla, Bangged Abra. Naduktalan ti nadugyot na paglutuan da. Dagiti nakatambaka US oil, naglutuan, ken dagiti 3 boxes tinaluto na chicken skin. Crispy ko madataan. Mapapati ang dagiti mairahit, iti panaglakodan iti sentro ti Bangged. Last na stock po namin. Tapos, hinahapkok na po yun namin. Bago itinda. Tapos, lulutuin po ulit dun po. Nangingitim na rin yung mga oil na nakita. Ano to? Ano po yan? Kumbaga, mabilis po kasi masunog yung oil kasi skin po. Pag every 5 days po, papalit po yung hapkukan po. Pero yung pagtitinda po, nagbibili po kami araw-araw ng 1 galon. Yun lang din po kasi, yun lang po yung alam na hanap buhay namin. Last naman po sana namin yun. Kuna ti sanitary officer, panaglabsing ti sanitation code ti daduktalan, adugyot na paglutuan da. Maipagarup as mga natawan ti operasyon da, ken awan ti met dangan yaman na permit, ken health card kas food handler. Dagiti na dalong individual iti lugar, ket mapapati at tuboy ti ruwar ti probinsya. Namuan na konektado da, iti mo nang kumbiskara na surok talugasot a frozen chicken skin ken pork liver, iti checkpoint ti 2nd PMFCG Sangkintin, iti Hulyo 7. Kinumpiskar dagiti otoridad, dagiti na recovery a frozen pork liver, dagiti chicken skin ken dagiti gamit da. Isagsagaran ti pulisya ti may pila reklamo kontra kadakwada, gapoy ti paraglabsing ti ordinansa. Tata, anda manen, naulit manen. Tanda di mununa nga natiliw di last week. Nayon na mula dito. Kaya, so, talaga nga sandang agtal na. So, tata, di ordinansa iti probinsya iso iti may pakat ken may kanda iti due process. Umno nga panakay pakat iti linteg lokal. Iti follow up tayo mayo, dapat iti nuruktalan iti paglutuan da. Ilan makunayo dito eh. Dito ambulant vendors na ngamin dito. So, kas ticket dalaan. Ngayon mo repeno kas jay, sumurot dalata kumaati, gusto nga patakaran, ti panagnegosyo. Ti question tatagit, may parit lang arunay nga muna, kabagyan na mula pa yun natiliw di muna. So, ada connection nga talaga. So, yung may tiro mismo nga yanda nga kaskasera. Tapno mamuan tiro tipod na. Yung palubusan nyo palang naglako dagiti mayo. Hanen. Studyen, namin doa pa imuten. Inulit dalat tamit. Isong storyen, nagpatinggadatan. Dito ti mako nami, kada gito'y nagpangpanggapela nga mga ropir, dito nga kita iti negosyo. Isarding yon tapno ti kasta mapagsimpatayo ti
ekonomiya kin salon at ti kakailyan tayo. Tap noon na salasaliwan wanti panagbiag dagiti kailyan tayo. Tinaingat nga inspeksyon kaditi border points ken quarantine checkpoints ti munang imbili ni Congressman J.B. Bernos tapnon masalwadan ti probinsya kontra iti selective virus ang makapektar iti pagbiagan ken nang runa may pasigurado na talget ti karne ken makan agat gatangin dagiti kaprobinsyaan. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.